Bawang Gusti Ayu sekadi garjito menawi dereng sajroning kayun napi puniki wenten Gusti Ayu. Mbok lo dade di mbok dot nawa apa ning ngawinang tiang setate liang setate mesti bang bingar tepukin mbok kitu mbok lo Nggih patut yen kitu mbok mayoren aja sake walepang sing bes diamen gedonge meraraosan jalan ngale tongosane melang malu mbok lo yen ing asapunika iring jalan mbok Tante liang sing jadele. Nete paundokan tiang ada di ini di karang kepatehan de pemegang. Ireng dani yaji moklo. Yaji sayang putra marep kapinin tiang. Kita masih pangobakten mungkin yang ngawin moklo. Ya dia uling nu barat, uling nu cenik ngentiang ketinggalan ngayah di puri kapin dani yaji. Sake walo, sepeningali biang setatemo kaning ngeman pau kudang tiang. Mok ning ngajain tiang. Kengken Jepang presiden mendadak ramo ni melah ngerau sitawi melaksana mo. Yang dia mau nikah dirasa bakten mo ngarep kapinin dia. Apa men bakal lakon tiang walas mo. Gusti Ayu Kengken nenten sanang mabaos asa punika ring sikian titiang. Tuaning titiang dados penyeruan kalintang patut titiang pacang adurang pangubakti. Menjalaran talar wit sangkaning suecan Gusti Ayu ring sikian titiang. Sakewanten Kang Yang tuaning talar titiang penyeruan kalintang tamet sesidan-sidan untuk titiang pacang adurang ayah Gusti Ayu. Duh mok lo. Wen besek ni mok lo. Iring napi wenten Ya dia nyen amongken je repote ngaturang ayah ditu di puriang. Kiwala jen tiangi setato nyingak tiang mai ke karang kepatehan mo. Pedaging pisan sekali baos Gusti Ayu ni punika. Mo. Wen besik. Tapi tresnanya mo brayo ne te pemekas di Jambo purian mo. Ya nuju nyen tiang mesliakan ke Jambo, mekejang timpal-timpale nyamat sana. Mekejang tresno kapiningi dewek sekeluarga di karang kepatehan. Tuh ning ngawina, mau wawah-wawah saja liang hidup tiang di karang Gusti Ayu, punika maka sami talar wet sangkaning Gusti Ayu. Gusti Ayu talar kalintang pawikan pisan ngalap kapi tresnanipun dipanjat maka sami Gusti Ayu. Mbok lo dani yaji rau mbok lo. Jangan takut. Weh. Haji. Sampun nuni haji wenten ring ukur titiang. Ki wonten tunggu dados haji menang nenten mebaos. Dong sampun raris titiang ten moho haji. Ampurayang pisan. Basnya kalau leng tuninya naji bengong dini. Noleh lantas pekaungan cening kelawani mungkin. Sekon san rasa raose ngunukang padewekan naji sekon netangkili majang rengido murdaneng jaga. Nah kewalau lantas di pelengan jani rasusuk semua pesan kayu naji ne cien ngawinang gitu. Ada lantas cening dur buka jani. Bisa cening ros. Bisa cening mesesano. Sangkane ngayah lan bakti ini mungkin. Ini sangat utama ngaji apa nih. Nang sampunang bes banget kalau Gusti ngajum sikian titiang. Wentane titiang uning matur rasa punika pemekas ring Gusti Ayu. Ten talar wen sangkaning titiang ngelungsur pasocan Gusti. Nak mulan misi pesan cara dos mungkin. Nunas yang banyak tua di puri rengido yang bagawan te majang rengido nak lingsir di subane lantas bangin mungkin. Mungkin ngaturin lantas si cening pangsido nih wakang tekening baru banyak mekejang gitu masih tekening mudah mudi pada mekejang.
mawinan si demelah pemargin mudah-mudi jani sing sangkaneng cening bisa mesesano bisa lantas ngajarin dewe nesarane utama ngaji Inggih Aji kelintang maut amo pisan yukti panganikan Aji ring sikian titiang ya dia sunapot dangan antuk titiang kewanten titiang pacang maut saha Aji sesidan-sidan antuk titiang pacang ledangin kayun Aji dumadak-dumadik riwekas Mangda presiden di tiang dados inucap anak istri lu dikiring jaga kadi pengabden Aji nesan benih utama ngaji yan banyak ceneng melaksana buka keto sing dadi Aji pocol ngelah pianak cara ceneng nu lantas ucap ipaman werde mangohang teste do kete undok nah walane jani sing sido nyen Aji lah karma kelo nyatu ceneng kita masih kapen mungkin dados kenten ji napi saling awet apan lejasan putus yang dipuri Aji pang sida semeng tangkil rejani kalau legang nah karkalin Aji ngayah malu kepuri Aji nah tangkil mangkin kidumun Aji lungo ngaturang ayam mereka kepurian Aji kadang dorong merayunan titiang nalar durung mesodo ji ampur ayang pisan oh dadene ceneng tonden mesodo tereng ji titiang mepamit Durung talar Gusti. kedua koden mesodo ih dayan lautan Aji sodang melu toh lautan pianak bajang imungkek masih bajang jenyak patuh hitungan bajang-bajang sisa panti kerelingser hati mesodo sampai amat ya Mangkin dumun. Dan Gusti Ayu kantun nyodang palunggo Gusti. Mangkin ditiang pacang wenten tunasa gede ring Gusti. Nenen malu teman san mongke ngintip nak lingser sedang ngeraos bene lah karma pinunas gitu apa nih kartu nasang sedang lungo pedewanan san jeneng sing ado nih sekanang bayu nunas nih mirip sido aja bener tuh lah karena mayang pada nang kapah gitu ya Lunas napi kayu nang Gusti ditiang. Dingsir berdua mantan bakdo Gusti. menapo kartu nasang nih sekanang san bayu malu Sane tunasang ditiang nenten jedios. Parine kandane Gusti Ayu. unuk icening benar nak kengken icening kengken Duaning serahino palunggo Gusti ngenikin ditiang. Mangdane ditiang nenten ngadoren dan Gusti Ayu lungsuran iriki ring karang katiang. Sapunapi parine kana punika Gusti. mongkek sebilang petang yang bener matutur-tuturan kaping mongkek unuk kang cening nah iya nales malu Aji unduk penglekan cening kaden netang purnama neng kapak bunga sedang kembang nih kedok ke bos dino utama pesan kepada kepingnya dan ajak mengejar ditu lekas cening lekat yang sing mongkek banyak tua bingit nyin kerurin dan sekarang kenahang malu tuh ditlum jadi tahan di mongkek ngatur cening suruh dan kaden petang cening gelam Yan subuh ceneng gelam mungkin kewa banyak tua sing dari mantangkil kepuri Gusti, wau dados sitiang inget Gusti. Yukti sampun sitiang ngadoren dan Gusti Ayu lungsuran permangkin sungkan dan Gusti Ayu. Ingin ngawet saking mangkin Gusti, japkan sampun malih sitiang purun Gusti. Yan dadi benih sukle sanatorena bosod bosodo Menawi sampun iri sarang-sarang. Yan kamu nih beriuk kang idodane nih pih di PKB posler tamu-tamu pemekejang tekul lantas bin dini liang hati nih deweke dari parakan man lantas ngalih gai anis anggon di dewek liang masa witro ngiring idodane mau nyamu berayot to anggon liang walau aning ranang sebat
Yan uling di petang dino ngaling-aling nyamoni perak jak babak aku mau puangkit. Kini do agong jak sing tangkil ngayah. Ni ane angon ketek basang panas. Yan ijo kade laku jelemu do. Paling aling-aling di PKB alih sing ada. Di kene-kene ini memarahkan Didian kaya liudas. Kamu apapun. Halo. Good morning, sir. Yes, munang maning. What do you samlais? Yes. O teudu usami lais. What's your name? My name Banyuning. Weh, Banyuning itu bentuk. What's your name? Yan ada sini. Ya gitu yang ngomong kan. Sangka sama takon itu apaan payah sini soleh? Soleh ke? Soleh tapi kencang udah sih mau bawa gading mau songko mau kacau aneh. Ini ijo kaca aneh penane. Adi magenep ketarang cicang aling agon taruh kewa. Sangkal cang mau penganggu kini pangsing ketinggalan zaman. Saya tell me otaknya. Apa madan Delmi? Lat mikir. Wera. Apa? Weh, Apa? apa bacaan sini? Bali bebas dari penyakit Saraswati. Penyakit Saraswati, penyakit SARS. Apa? SARS. Saluran pernapasan penyakit Saraswati. Ada Dewi Saraswati sakit. Ini orang ada sakit. Ci. Wih, Winden malu. Pangsing Ci memberikan informasi yang salah. Saya tahu. Kemudian Ci mengkacau aneh. Sangkal mengkacuannya. Penglihatan saya sebelah terlalu tajam. Kalau semua penglihatan saya tajam, apa jadinya Pulau Dewata ini? Sangkal teka pensi aneh? Supaya sebelah tajamnya kelihatan. Oh, ini saru nih, ini yang mengkacau nih saru. Begitulah. Weh, dia jom isi box mau semir kini kan? Benci, saya kan mengikuti zaman. Zamannya? Zaman Kaliuga. Ane madan kali juga? Ane mau ane bisa ngaku nanting-nanting. Ane lo? Bisa mempercukur lagi. Taulah kamu. Tuh madan zaman kali juga? Yes. Songkon Cina ini tahun Jok magenap tak konangci. Pakarwan cang nawang songkon Cina tahun kudo. Tahun nih. Nu ada ngadap di PKB mirip. Yang ada ngadap. Ciseng ada ngancang di pesta seni. Wapan sing ada ngadap. Ija ada mesongkok ini kejabulenan kini perak. Weh, masuk koran apa beritanya? Tawan si macunya. Betul kan Ci. Sencang matakon pang benar. Telah jadi ketabrakan. Telah jadi dan cek-cek ini. Telah jadi tabrakan. Benar. Suatu perkosaan terhadap gadis yang berumur 98. Ada anak ibu melahirkan bayi Siam. Siamang sijak Siamoli. Woi, yang ci maco koran, hijau benang cine maco. Jangan memacu nak ini tok seret. Langah hartene, yang maco koran sih dari maco gitu cang orange. Yang maco koran kan gitu. Udiang mai, ne berita lain kolom nih. Ne dini lain beritanya saldo kan ci berita dini dan berita dini. Adi ci repot nih. Dagang korannya sing repot. Cang orange pangsing ado peleci memaco. Yang ne kan madu kan berita sini. Ne apa bacaan ne. Yang ne ci kena ban maco ne. Ne oh. Woi, Serosi telah diadili, oh.
Ih jaga buat kedang serosi. Nih. Sidang bom Bali. Serosi. Ambrosi. Oh. Serosi. Ambrosi sedang diadili. Nih Ambrosi nih tuh nih jeneng nih kini. Dia cai nawang memacung leklek metakon kencang. Apa bacan cito rak? Artinya jangan orang sih memacu berita itu pang bener. Pang sing kadung pelit sih memberikan informasi kepada masyarakat. Saya bukan memberikan informasi. Saya adalah memacuk orang. Kalau saya memberikan informasi, saudara-saudara yang para hadirin, beginilah kejadian Bali. Itu baru informasi. Aduh, kewang ngajak lemu. Wih, nih, pangkawang Cina nih. Bin, sing ngaduk-ngaduk. Sing. Ya sing lapis nyepis beliang banyak orang. Cim beli korannya ngemang pesiwan kan encang. Dan biji kan nyile kencang. Ya, nyile ci mak meli nasi jenguk, kuangan bensiu cang, bayar ci bensiu. Sang kalau tak cang, ada beliang korang. Wah nih, itu tak ci. Mang kano. Baik ada nih kelas sih ngemang ide. Jadi beliang ci koran Wih, ini apa nih? Kemangkaran. Kebakaran. Kemakaran. Ane dalil. Lihat berita itu bakaran. Kejang bakaran lagi. Pekan seririt nih. Hah? Pekan seririt. Kejang pekan seririt itu. Kebakaran benci metakon. Berarti cai belum. Orang cang pekan seririt kebakaran. Adi sih metakon kengken pekan seririt. Berarti cai sing nawang maco koran. Weh, bang saja sih nawang. Nah. Nih pekan seririt. Nah. Hah? Belum cang. Ya saja sih nawang teka-teki ini mesti teka-teki koran ini. Nah. Teka-teki. Cang. Nawang sih teka-teki ini. Nawang. Cehen teka-teki. Di koran kan misi teka-teki biasanya. Ini cerpen. Nah, Cerita rakyat. perlu irago melajain cerpen, ada bahan cenek-cenekin di sekolah belajar nakonyan rarat nawang cerpen. Sing gitu terus sing ngomong. Nik Iya, di sekolah. di sekolah nih masuk tuh pang nawang cerpen. Cang dari guru, dia cang ke sekolah, menggenap makai. Apen sing dari guru ngelap anak pin bidanya nado nak nggu. Pang bisa ngurin. Ada suatu kerajaan Benar. mempunyai anak yang sangat bagus. Wih, tetapi anak raja ini terlalu bengis. Sering memperkosa istri orang. Sering dia makan sabu-sabu. Sabu-sabu. Nah, apa itu begitu kan? Tetapi cocoklah dia sebagai calon raja. Mukanya bengis, pelit. Percuma kalau lek. Beragadang lek kalau ngebendek. Raja ini tidak pernah menghiraukan siapa yang datang. Begitulah sifat raja. Ini baru calon. Kata. Lek. Bagaimana kelanjutan jadi rakyatnya kalau begini tindak calon lek nenek lu. Saya nak macu. Apa? Nanti baca deh. Baca, boy jadi baca. Itu baca. Ni ben medingan. Luang benci. Makanya natang jelek gelai. Adop anak raja bengis memperkosa. Dong sing sajan. Ngancan-ngancan mungal, nyiceng singal. Di bangkiang jang repe ketundun. Ditundun jang menek di bong. Di dua gerajin lagi ngencang. Bang! Yang Yang kene solah nyaman kene. Uleng pidan pengkudo sebuah ampurang lah. Aksaman lah. Jelma sekena pun pengerasa. raja nabi memperkosa. Cengairan gelas. No. Dos ada mina. Cendak. Urip nyamannya kali dekat. Kejak mati aja. Makin umuran. Titiang nenten aja padam nabi malih palungo cokor dewo mademang sikian titiang risat-sat palungo cokor dewo mademang gerang kemana tuh? Weh, ada bang apa? Gerang.
Sake maon napi wang titiang. Wih. Dong yan muncul supesekan sing merasa. Sing ipi nenenang apa kerawasan maro. Aku kau ranci tunian, aturan. Makejang cinartang jelek telah. Ki anak raja bengis sing lap pengerasa memperkosa dan diharap banyak cinatang jelek ngulani Sira kenten aku kedung bang-bangin raja ini. Minara ngaji. Ada cerpen iki. Cerpen iki nanti Sebuah kerajaan raja hutan. Palunggo Joko Dewa raja hutan. Ulang cai milu marupa anake agung apa lengis sinampesin pangedenang api. Nah, Haji, baca, baca. sekan mara misi raja hutan Dijang udo nabi para kali nabi Palunggo Joko Dewa anulah buta. Nesekan tinggal gelap anak raja do awal berasa gelap mula putran sang mawang Seorang anak raja hutan adalah singa. Apakah baca ini tuanku raja? Singa. Terus padam dia. biar mana puan sekarang naik pangsin membatis bebek ngeber dong sing salah tampi gelap ada pesu jak anak raja do tinggal sentuh nih angon lah Dan udah si macam. Mencai ngoren maju ane penting-pentingnya maju. Dijang iwang kan korane nih iwang niki. nah mana puan sekarang nak menunggu Terus padam dijang ki. yang subuh kita sumekan dan mutiang gelas salah tampi ngawang-ngawang sing lah unduk Wah, tangkil bang dong, apa kacauan nih. nah pelat Kok pina ida anak yang. Tenunengin banyak Palunggo Joko Dewa makin. Jagate sampun kali ugo ane muani mau pengangulo kali lo mau pengangu muani. nah yang itu Nggih. dong nih jelek lakar tuwut sing kena ban pengguna dike awanang jangkep ijana kene widine bayu sabda hidup nih anggon nguno dike pang penong lawi weke Mana jika kayi ke wah jika memunyi benar pelajin. Melaksana benar pelajin. Abu bin mekenah benar bang belajar. Mumpung kita ring ajang mangkir ring lingi Palunggo Joko Dewa. Kebenyangan dan wetan atur banyak durung majantan putih kelawan selame sekadi atur di tiang lawu nenten sandang kekan Palunggo Joko Dewa. Ya nenten Palunggo Joko Dewa nyaksiang sapu napi kuwentanane beas sapu niku. Mantan Riko wentan kebakaran wawu ranah meriko dan wentan. Dong nyibuk-nyibuk kang petugas sadaya dong. Sejang pamit. mau jangan lagi mau nih Ji bang awak kena ban pengerasa uli semito uli dewi kena pai depan Ini tadian sangat ajaklah cuma pahitungan sayang kian yoi perak sing jegelah nyacat rasa jelek kopo jeli hati walau bes parakan sayang gelah nyeman kuin lakar sarang mumueng go gaduhan iku ni sampunan Palunggo Joko Dewa banget mengapi kau. Kemudian tiang ngampurayan. yang sebagai itu sing len tuh nya adong sing ngobak putih Beh, cara kidang misi ngajek. Masilo mertekjok tuh ada aneh. Masilo. nah boleh Lana kayak masilo. Aing arah tu agung. Riwus Palunggo Joko Dewa medal semangang rangsuk punang Raja Busano. Saya waktu ngun tidak ngandanang nguing semua wanduin. Kadang makin arah. Madaging Ratu Agung sekadi atur para kanwe. Nabi pertajana di tiang kaulan Palunggo Joko Dewa ngeraina ngiring pemargin Palunggo Joko mat rasana Ci go bang lawan perak sing sandang pesanget amuji tur nyumung gelah apan jeli melaglah masih gusti nah pemekas jani apa awanan gelah pranegata ngutus pangki sida parak tangkir Kumanti punika sane tunasang di tiang rilingi Palunggo Joko Dewa. apa ngada ajak kumanti mekenui rasa nam tamin jeli melah syukur tukan kenal bocah
Yen laca-laca telah. Ning awinang liang sukerna paidapane sing adelen. Sejabani. Pangbaten para jana banyak makejang. Tan surut arep kapen yang kurin ini di Suryo. Nah, penengane jani Sudarman gelah ngelarang bikin ucap Brahmacharya asrama taki ning sewaka Guna Widya suku madan pragat Anggi menake kaditel pawocanan Palungo Cokodewo yen derahang kadi mangkene usanuna saja sampun waluyo kadipun ilalang dinu cenikipun pacang tajab ngarasane ke baos kewirian angin bekel riwekasan sampun itu Medaging Ratu Agung. Mana kita ring sekolah manten genake pacang belajar nalar ring kelangin wanu di dapu baguan dan duwe nulah sampun itu medaging. dijayan supaya sumekan kena adem rada mas melajah. Nah, di subane pragat ada pawacan di nakal diksir. Daging nenda dosa untuk penunasit ya. Ning nejani patut nincap uli Brahmacari sanang nuju ke Grahasta apan Semara wisaya ruang puluh ngayuse. Anggi Ratu Agung yan bile-bile titiang yusan angan Palungo Cokodewo mangkin lintangan campur ning kalih dasawarsa patut ngarasane ke bawah dampat ni nampingin rikat kalau pacang ngaturwarti sampun itu kayu Palungo Cokodewo Bang jejal. Kebenyangan Palungo Cokodewo ring sampun ngentos linge ide aji mangno nenten opah dados pemargin Palungo Cokodewo. Dini suku di demosang untuk pejatuh karman rasa jaksa perjani sebab kena kelakar dan coba. Agung menawi itu nyalit kayun Palungo Cokodewo pacang uning anyang ring ide yaji bangyang titiang aturan Sing jetun Menawi durung ngarsa pacang rarabi bangyang nalar tijang sing atur. dalar mapi kayun sing cuma seulian tura nianggon gelas sebat di hati Ingat. masa cisini ngahode sapunapi indik ne mulai yogia maka jatuh karman gelas patut Yadi mau udah di Chandra Dwipa. Cising ningah. Tekengken unuk gumin itu. patut Ruk penyah latek apan kegebuk dia nih musuh di turun negara. Metemahan pucah. Udung rasa. Linge Ratu Agung. Sekadi purone tijang matur ring linge Palungo Cokodewo risat-sat titiang nasikin segara Memang kanya. Yadi. Yang nyenang di jolan. yang dijo mengenah Iya nene kiari nenten sanang malepi kayune napi nyenang nanti ampun mantuk. Yen dado santo pinunasi tiang luaning Palungo Cokodewo wawu raos saking Klengen Wanong lungsur aja. Menawi durung akeh banyak kuning cepeng rawuh Palungo Cokodewo. Iring mangking naksi panyarin nyabu kuda. Menawi enten arser panyar Iring urus panyar, sampe atur ari urus. dana gelingsir. Oler. Jagat asri. Iki sanggang putih kan. engen Karbit kan bon. weh di perwadan kan Sing sarung kacange bon sini. engen Kembang rampi. Terima kasih. Kegendengan dia luwung. Isene lantas. sekare mancowarno nyatur desa Nganut nganut telinga. sirotan seneng yen sapuniki banyake mako sami Cahak ngulanin. Rawat desa-desa sampun beres. tamat lawan sedu weh kepalana pun becik Ah, got sampun tutup mangkin Amanan Asri. Tamanan asri niki pun dukane yehne gede jembatan dan mendaging Awenan dukade sing misi jematan, Ah. sing abesik kayune no panyaken kehidupanake aku naliu panyake ini tawanci sangkalo nungkak. apun Pajake nungkak-nungkak maya. oh artinya konden maya pajak Des maya pajak konen maya pajak kengkenang merangatang pembangunan. Apa pembangunan ulipis pajak Bang Dawang? Sanang tegasen yen patut subamaya pajak
Ayah, do biasa nungkak-nungkak. Ah. Luasane kaon iki. Kaone Kalau cablokan, tablok apa? cablok dukan. Makin buniki nge. Heeh. Cimuro sana ya Pak ya. Dom. Selamat tajat lu. Nah. Yang jelek jat lu. Jat lu. Jangan dumang. Nah. Jangan mang kemana. Benar. Cai dini ngoyong. Oh. Gelah. Cang. Gelah. Makin. Cai dini ngoyong. Nah. Kalau gua cokot dewa Riki. Gelah dini. Udah Ji begelah. Yang Riki. Yang Riki. Oh, nah. Mana? Satu. Dua. Oyang. Ngecos saja. Lilo nih. Jangan lo kengken kecos ini. Hah? Jangan sing kengken. Malah sing ngaji dong. Sing jangan. Kena bilang sama kecos pengeng cang. Apa nanti? Ngakon celana jenik. Tepok Ji. Gowe celana nih. Engken. Wah menang. Wah aku ngapa manyeng sa. Belakang hatinya bertekeknya hatinya kampung. Wah kampung sedang lun. Dia jangan ngelek lagi anu mancing. Dia tak baca. Aduh. Udahlah masalah saji. Pangsing keles. Aliang obat nih. Ijal yang obat. Ke LPD. Ini pipes baru LPD. Cium dua kanden. Bah, kamu ngali obat di UGD. Ama lepes. LPD. Bukan dencang. Nah, Tangi. Lung. apa lu pancang gablot no. Lung caro gendengane Bayu. Engken. Gendengane Bayu. Ah. Mau tumpuk ngelapanak. Neng, sing pesan jeneng metolian merepuri, nyina tuh doreng jenenge, ngangwang kita ngangwang kenoh jeneng aturang ayah, amat liang kena jenenge kanti lalang liling aturang ayah, nyengorin, imong kek, bakar warga nyengorin, Gusti kan. Nye. Para kaduene perak Gusti. Perak? Perak. Siap. Ade siap. Itarsan ko. Weh, amoni Tarzan, aku kan ngomong, ngaukin meme nih Tarzan tuh, tahu aja munyi nih Tarzan. Tawang. Engken. Nya. Tarsan. Kak, sini Tarsan, bakar warga sini Tarsan. Weh, saya ngelak kena, saya ngelak si koci, bertawan nak lisir dulu kaji kaji rundo. Jangan alunan kita. Jangan orang Tarsan dan Tarsan. Wah, sak mesin. Ampuro Gusti. Becek. Bener tuh, bener kehingsa kata. Ien sing parakan sayang, parakan tetataran dunia jebak kesabatan kena saya. Bener hormatur. Terus, Wira, nyen tuh pongkor di nyaman sih ada di doh. Sing pesan sing ajarin Pragustian dewek. terus. Beda geng nawagang di tiang ratu dogang putra seseunan di tiang cokori dewa. Nah. Weh, muda Cimena, itu dua gong.
Bencang peliang Menyen peliang kan dane nih wang. Udah ndak nih wajib. Ra beno karmatur kisidang awacine buko kate. Wah, lengake ubuh. Kucet ubuh mekelo tadi celeng. Jakti Gusti Wang ure ndak penyaman di damang kisit. Tuhan ya bang ngomong sing kalah bang memunyi. Patut. Pidaging memetang lugre di tiang tua majang relinggih cokore dewa. Ini kegaduhan para kandue. Where aku? Ya bener. Cuari karuan kita nih. Kantor Paman. Gusti. Gelaja pang sangat ide kapining paman. Donyen salah tampi. Kegaduhan jelema kadang sebekok itu. Kewah ban lakar murai. Di tiang tua ngampur yang ini kegaduhanipun majang relinggih cokore dewa seperti itu. Gelah nyuk semang pesan. Berat yang sing teh ada buka. Tuh. Puniki wantah penyeruan duwe pianak di tiang ipun ya Ayu Chandra Dewi. Puniko sanenepan talor penyeruan iluh mungkek sepuniko. Kok kanti-kancrek ngemasan. Oke, sukan. Ngiring-ngiring kita aturan tambur ini ke malang tempat ya. Ini. Terus. Risa suka tidak dua komputer. Ada dini simpang di Karang Kepatehan. Tunggu udah dari perjani rasa melenang keletak bayon di dewek. Kena hidewek sestato dot mesane ngiringi dua komputer. Saki wala hidewek tusing nama. Apa ke mirip kayu di dua komputer patung buka kena hidewek lengan buka jam. Ke wala ditusingi lantai. Dang subuh lantas ngapung kapi tresna hidewek. Dua komputer. Dumadak kayun palungu coko dewa mang depan sekadi manah titi. Tiang ko nene ben medayong. Sama langit. Dadi sahasa bani nekep muanayune tanpa wangsit. Sina ayu salah tampi meh mirip gedek kene kenapa? Nah yan tua saja gitu nang bangun Mudian sing benengane jani sing ada kandelian sandang kekedelakin ayu sejabu para musuk seman gelah kapining pangubakin ayu ajak mekejang di Karang Kepatian pemekas si dewas tatun gelahi buat boge sahe penyangre sing side ben gelah ngaraosan apa kelanggung gelah ngwales sanang patut dipapan gelah janggelah ayu Ratu dua komputer. Nenten sanang paling ngocoko dewa bes banget. Mangetang ini ke puniko. Puniki wantas wadarmanin titiang dados wang jeru. Sanang patut titiang pacang aturang ayah ring lingi paling ngocoko dewa ratu dua komputer. nah kumandak pangside kayang kawekas akitu nyen kena ayune nah yan mula saja tuwi bati nang buktian
Gelah dot mau wirase mesesanya di karang kepatian apa yu misalnya lakar marangin gelah Dados ni kayon palungo cokor dewa pacang mesesanya niri-kiring sekuang konin karang kepati. Yen sapuni kedurosa titiang sairingan. Kerang. Kiring. Dahat ngulangin sing side benggelah nyacari amune meklon gelah nyatur desa rasa pejalane seng taen nepukin kasrian ketamanan inu porengo deneng sarwasari mekejang dahat ngulangin Ratu aku. Nenten sana palungo cokor dewa. Bes banget amuji ko entenan niri-kiring karang kepati. Becik utawi kau. Sapa sira sanen ruwen. Nalar palungo cokor dewa sanen ruwenang genah niri-kiring karang kepati. gelah sing jengaju marah dia ayune mulun nekeng hati apa nerawa senglah ati itu kewiyakian berat dumian jani gelah nepukin bunga kini meladai Wenten sekar panggihan cokor dewa kelintang ulang. Duaning mapue niri wenten sekar imudianan titi. Sekari salicen kayu nang palungo cokor dewa becik aku. nang melak dak sentuh sing ada mekemaran dadul dajanan lawan lodan nedahat ngulangin rasa bedak ngetel gelapang sida nyumpangin bungonnya net lodan tuh bayu Sekari sane lodang nikah. Dados dereng kemana untuk titiang. Sekari salicen ratu aku. masa sing resep bungonnya lodan tuh bayu apa mirip pelih rawas sebelah Ratu dua aku putra. Wah dados kemana untuk titiang. Sani narkama yang paling cokor dewa sekar wantah dewek titiang kadi sapuni kedua. sing kemula saja ayu makebungan karang kepatian men dekat ini di widangan surya duwipo sing ada samen patu Ratu dua agung putra. Yen narkama yang cokor dewa sekar sikian titiang yukti. Sake wanten. Waluyan nyane titiangi sekar kepuh Ratu dua agung putra. men kengken bungan kepuhe Di sekar kepo punika kelintang kaon pisang. Genah nyani rekereng kelengin setro ne Ratu Dwagu. Yen rarahang ring warnani pun ni. Yukti jaipun barak. Sake wanten barak tanpa cayu. Tanpa sari. Kadirasa tanpa amu Ratu Dwagu. Nenten wenten kawi gunan nyani pun di sekar kepo. Ang yang paling cokor daun api pacang arsa yang sekar kepo punika Ratu Dwagu. nayan ketuang ayu saja aja ibungan kepuh mula mentik di semeni barak tanpa cahaya tanpa sari tanpa bu nanging yungsap kau taman ibabakan kepuh Dados titiang nenten uni menapi kautaman babakan kepuh punika Ratu. dadi ubat saged manitur mau kamu Dados ni babakanipun ipunyan kepuh dados angin tambo sapunika. saja Mendados titiang uning namanin sungkan sirone Ratu Dwagu. wah benangane jani buat sakit gelahe men kengken apa mirip lege tur sadia ibungan kepuh nyerahan dewe Ratu Dwagu putra. Napi ke yukti kayon palungo cokor dewa pacangar sayang sikian titiang Ratu Dwagu. gelas sing cara taluh putih di sisi kuning di tengah melian di munyi melian di hidap apa nih rawas gelah mulo nekeng tuas gitu isin kena gelah Siro menuning Ratu Dwagu. Duaning makue lanang-lanangi sekadi mangkin. Wantah manis ring lami ki manten. Ki wanten ring sejeronin pikayon mediosan. Mang nenten kadi sapunika nyen kayon palungo cokor dewa ring sikian titiang Ratu Dwagu. Ratu Dwagu, sampuna. Sampuna. yu sing nyandang jejak maro gelangot kadang yujak landas nebak Haris kayon cokor dewa sapunapi Dwagu. kena gelah kini
Yan mirip yu marmo. Nusang saya apa raos gelai pangsekan tawang yu isen kena gelai neangon belah tangkah do. Ratu dua. Dados ni iserang yuk dikayun palung cokor dewa sekian gitu. Yu sing resep yan muntu raos gelai. Apa kuangan ben kengken? Yen sapuni ke kayun cokor dewa. Titiang ngiring ratu dua bu. Apa sing ulian jajah mirip kepaksa? Apa nekeng tuas? Cokor dewa sampunang semua ring baktin titiang. Wah diak miku. Sekalo ni sekalo baktin titiang ring cokor dewa. Napang itu nak marah jenin yang mau lati gelah. Dumadak ada suecan kawi pangsi deh kayang kau kas serap bareng-bareng aja. Nah, walau bukti yang sing gak dimunyin kan? Sapunapi untuk titiang. Yang mulai saja sekan tresno ne mare gelah ngaut. Jani yu nyelepang. Titiang ne mangkin nyelepang sapunika. Titiang penuning ratu. Punapi yang menaduk titiang bapak. Curak cenik. Men titiang penuning ngajain nak ke titiang. Jak jelepang gelas kelempung tiang menapu kewak nih. Kalubra titiangnya. Bogelang emang udiang sing cek. Yen sapunika sugrangin bapak. Semesti sugral. So ini nak sedang ngudiang. Amu-amu kan sing petakwang. Sampun uningan titiang. Siap ngesiap. Titiang ngintip dane Gusti Ayu melajah nyelepang keris. Mun age ngejar-ngejar nak nyelepang keris. Ya selapo penyumunnya nak kewak ngetor ngejar. Wah, nyumun. Wah, nyumunin men age ngejar. Titiang kan. Jaga lo. Marojang mecelempung. Titiang sapunapi tu cocok tu cocok Bung, tu. Ija sarang mongkek sapunapi. Hai, Pabrik base cocok. mangga pisan. Usan palungo cokor dewo ditiang lunas. Oke, itu gelang ada. Ditiang itu ada biaya. Tapi malih angin ditiang nganten lungsur yang palungo cokor dewo. Beli. Tukaran tinggal. Weh. Tinggal Adung, jualan saya. Dong enak. Ben mani purnamo pada benar lemong tiang nih ngawak-ngawak kira ngantung ibu. Mati nasne. Sing luwung ngulah padi kincap ngawak-ngawak demone. Sira ngandung ibu. Mencing udiang ada beras ngambet tali. Ditiang masal sang pas hujanan. Beli perak. Berak mekes siap tiang beli. Kadang tiang men beli ngabot tali bakal ngantung rago men beli. No. Cocok jaga bagus sih Mas Sandi. Nah kini bang, pangsi ya, Weh, ya jange ngajak si Uliana lo, jang mau nyamuk ngajak si Waluyo nyepeg ya di pancorannya sing dadi berpegat. Di kanan lo dadi bencangardi. Nah cai jadi utang cai mongkek cai benyuang. Ada luwung. pare sipun. Cai nyuang, jang ajak pules. Weh, saya tak berumon panak cak. Sing berumun panacine, Kengken. bisa buik. Apa keadaan gue siap? Sing keramane gitu. Cocok ipun. Kengken. Ya rakaring potongan bonsai. Kuning bonsai, Men kengken tuh. buntek sadenep. Ben pidan sing bonsai panacine. Apa? Bisa bun
pedut pada cina. Perwadan ke Ji? Marunya seknya. Ah, Len ide dua gong putra. engen. Keiring mendaneng Gusti Ayu jaga bagus mesanding. Mesanding. Yang daneng Gusti Ayu aliangcang di suaragang. Jagege. Dedari Suprabu. Ida dua gong putra. Bagus aliangcang di wayang. Ah, Sang Arjuna. Yang cangge Sang Kresna. Kresna apa gitu? Apa hilang? Talinya jauh. Lu tali. Weh, Pada tak tiduri ya, si paling. tell me otak. Nah. Hello. Hah? Yang konen belagak karo ngadung aya di perantanan. Kunen. Ken yang malenan nah. Nah. Lam lago Gusti Ayu yang kudunan usul kawin. Ya ge dini jelem. Yang dini. Jan, Codak ini saya ngentuk-ngentuk ke dini. Karamu. Bagung ampunang mengah piduko. Urun di tiang metangi atur dengan palungo Cokodewo, sampun kadung kalulutan dan meresidang di tiang masahan. Sekemon palungo Cokodewo teneling. Ido yaji, ido ibian, pacang adakan peparuman agung rahino mangkin. Pantan uwe tijak palungo Cokodewo keduken. Tiang ngalit ados parakan. Yang gitu yo memoci malu matur mau ngomong langsingnya dewo di puri Iya. elang turi jangan Tiang ngedasan ketugusun. Amit. ingat dan pesan isi raos gelai ide sang yang surya maka saksen jagat tumadak ide nyak siang akengken semayan gelah lawan yang ayu Radu dua kuku. Sampun apa lu Cokodewo sumoni ring bakten titiang. Kewanten titiang nalar mepinunas. Sampun ang Cokodewo lipio ring sampun api semaya duweni ring titiang. sing sandang yung sumandang saya nana jani hak samang reh di puri ada paruman gelah patut tangkil dia jadi kena kelingsir Yan alun yuti. gelah mati Yan sapun ikodoro sang paling Cokodewo memanggil. Titiang pacang ras titiang dikiring ke orang. nanging gelah paman masa nyamat malukin akin yun kan barang-barang santan Sapun ikodoro.